Ja sam Teodora Gizkić, đak reporter iz osnovne škole Jovan Cvić iz Kostolca i danas je sa mnom nastavnik Aleksandar Šamac koji ujedno vodi i mušku rukometnu sekciju. Kakva je bila atmosfera na međuokružnom takmičenju koje je održano 15. marta? Atmosfera je bila dobra, mi smo se dobro pripremali i otišli smo sa tom namerom da bi pobedili i otišli na republičko takmičenje. Da li su protivnici bili jaki? Bili su jaki, mi smo to i očekivali, pošto na međuokružnom su uglavnom prošle 4 najjače ekipe, tako da nije bilo opuštenje od samog početka. Da li ste zadovoljni rezultatom? Pa nismo zadovoljni jer smo očekivali da ćemo proći dalje. S obzirom da nam je prva utakmica bila dosta teška i da smo mnogo napora uložili da bi pobedili, u finalu smo ušli dosta već iscrpljeni, tako da nismo imali sreće i jednostavno ni snage da privedemo i taj meč u našu korist. Hvala vam. Za školski sport Srbije, Teodora Gizkić.